next expector ke tlo tsoga ka 3 ya masa nning ba tlo re tlhapa ka sgena ma next di expector all those things and be sa expector ke tlo thola batho ba ileng goreng they are younger ko nna so o thole re bo kobela ba bangwe they are root towards mathosa a bona ba bangwe ba ba shapa lo ba shapa or maybe le dutse o thole koko maybe sa qalo venta out or you know what lena le phela ha mnati man. Sanibingelela siyanamukela ohlelweni lethu le-Echo Point TV the call lobingelela-ke niyazi ukuthi uxolo mfambatha-ke ushanda indaba ezitho sontshikazi umthiyo ushoda uMantina sinomsodeli madlabana gwatshoza icololo uye njalo umjidada yakho udakhela ucathwa ningakhohlwa nje ukusubscribe ukulike abafowethu lapha phansi kwi-comment section siyagcizelela lokho ukuthi siyacela ukuthi ni-comment ngembuzo enifuna ukuthi sikwazi ukuthi sinibuzele yona la ama-guest mayifika noma belaphi bendabuko ngoba thina mhlambe sizodideka noma singazi ukuthi yini le enixakile nento enibambile nento enifuna ukuthi nisizakale kiyo kodwa manje comment lapha phansi ubhale nje lapha phansi into oyifunayo ukuthi wena ubuza mina ngusibani wakasibani umbuzo wami uthi kunjani makanje kwenziwa njani thina bese siyatomela umbuzo bese sibe sinibuzelelana abalaphi bendabuko uma befika e-studio. Namhlanje ke angihambi ngedwa futhi ke kanjalo nje ngoba ngihlala enkundla yamasotsha ngigodla ibhamu ngiphethe ke namhlanje umkhulu Sifiso othe akafike naye la e-studio naye alethe ulwazi lakhe olunzula akanalo uyena ozositshela ukuthi uphetheni mina anginawo amaningi sengiyagijima manje ngibheke kuye ke umkhulu siyakubingelela ke siyakwamukela khona la ohlelweni lethu le-Echo Point TV kufikile qathatha njengentombi zoqhetha uzositshela nawe ngolwazi lakho nangemvelaphi yakho nampa kababukeli bethu bafisa ukwazi ukuthi namhlanje ubani lo esihleli naye. Thokozani libitso la ka ke la o tswalwa ke Lerato Makofane and then edlozini ngumkhulu Sifiso Nsizwa kaNkosi. Thokozani Umkhulu Sifiso insizwa yakwa Nkosi ekaNkosi kusho ukuthi umkhulu kwenzakaleni umkhulu uyinsizwa hlangene konke la kodwa la mina phambi kwami kuhleli umuntu wesimama mhlambe kwenzakalani lapho nje ukunike nje umqondo ngaphambi kuba ngiqhubeke nendlela. Okay mkhulu so idlozi ngilithwasile umuntu wesilisa that's why ngithi insizwa kaNkosi. Idlozi olithwasile kwenzakalani umuntu wesilisa. Kahle la ngisacela ukuthi uma uchaza umbuzo impendulo yakho mkhulu ne bengifisa ukuthi ihambe nokuzethemba nokutshengisa ukuthi lento uyayazi uyayizwa nombukelo okubukayo ayizwe kungabe ungathi uphendula mina ngibuzela bona njengoba njengoba ngisho ukuthi ngiyadideka ukuthi ngimi ngaphambi kwesihlalo sami khona umuntu wesimame kodwa uthi umkhulu wena umkhulu Sifiso futhi ngapha uyinsizwa kaNkosi so ngifuna ukuthi usembulele nje ukudla ekhasini kamnandi nje usizwe lento ukuthi okay uthi anga-understand noma wangenwa yidlozi lekhehla noma angikuzwa kahle ngifuna ungichazele kahle unabe nje mkhulu. Okay mkhulu so yebo ke nna motho wa mosadi but then so lidlozi le letseng ko nna ke lidlozi la motho wa monna or lona likhehla. Yes. Idlozi lingenile elendoda. Kusho ukuthi mangithiwa mina ngiyafika nje ngiyakushela nje mkhulu njengoba phela ngibona umuntu wesimame bese nawe mhlawumbe ungimukela ungithanda leli khehla leli ngizokhona nokuhlalisana nalo kuwe lizo understand noma lizoba nesikwele. Okay so mo position ya hao ke a ke tsore ke fetile ke reng but then ke tla reng I'm bisexual. I do both men and women so ke nagana re if motho wa monna wa nshela then litlo do di share. Yes. Sizokushare mina naye. Not too good to don't share with somebody else but then personally I do both men and women. You? Yes. Ngathi ngiyadideka ngishilo lakho into engayithuli kahle. Kahle mkhulu mana
ngokwe relationship mhlambe ake ngicacelwe ke manje. Ngokwe relationship uthandana nabantu besimame nabesilisa? Kanjani manje? Kahle, handle nje. We two in one. Hayi okay cha omkhulu hayi ngoba bathini ngwehlulela cha angwehlulele kodwa ukuthi ngiyangithanda ukuthi umuntu enginaye la e-studio ngoba phela le nkulumo ibuka abantu abaningi khona bazothi cha mbatha kodwa hey nawe hey awubuzi uyabona kanti ngiyabuza kuthola ukuthi mhlambe impendulo ibamfishane kumuntu engisuke ngimbuza that's why ngifuna ukuthi ngiqonde kahle bese sikwazi ukuthi siqhubeke manje wena mkhulu ukuthi we-2 in 1 kusho ukuthi kahle kahle ushaya ngapha umuntu wesimame ushaya ngapha kulaba besilisa unemizwa ewuthunga not ukuthi nginemizwa ewu2 but then imizwa yami ya accommodate abantu besilisa nabantu besifazane uyakhona ukuthandana nomuntu wesimame uthandana nowesilisa unendoda unentombi Njengamanje nje mkhulu unayintombi njengamanje. Yeah. Niyathandana ku right. Ikanjani inormal noma isangoma nayo? Oh the current one umuntu ukisangoma. Le ntombazana othandana nayo. Bayamazi ekhaya usuke wavela. You know Awukaveli. Bokuseyintombi nje awuhlali nayo. Owesilisa ukhona uthandana naye. Yeah. Kanjani yena naye? Normal nje. We understand ukuthi wena uyisangoma. No ke mojweditse but then it's up to you no which ya jwang. But ke moditse ke bile honest enough le yena. Yeah. So manje bayazana nani? Ubafihlile. Lo wesilisa lo mfana akazi ukuthi khona untombazana. Umfana uyazi ukuthi kunentombazana but intombazana ayazi ukuthi kunomfana. Manje mangathi uyathola uzowenza kanjani? Hayi yonto ke tlo yetsa. It will depend on yena which decision abatlang ho ijia. So mkhulu Sifiso iqale nini lento leyo ukuthi ube nemizwa yabantu ababili ube nomizwa abantu besilisa nabesimama? Qale nini lonto? Okay, iqale the timing sathi ngiyazama ukujola ngiyasifundisa ukujola so beba lokho bangi-approacha both sides. Mhlawumbe mawubheke i-age bukobani nje? Bengina 17. Buno 17 kanje. Ekhaya bayazi ukuthi we-twin plug? Yeah, ekhaya bayazi. Hey. Ayikumnandi ke namhlanje okay. So unayo ingane emkhulu? Yeah, nginayo. Unayo? Izingaki yodwa? I1. Ekamfowethu ngapha. Okay. So lo untombazana unayo yena ingane? Yeah, unazo ingane ezithu. Ozuthu ezangaphandle. Exactly. Ingane zakhe wayithola komunye umfana. Sebehlukene nalomfana. Basathandana. Kusho ukuthi uyamchithela uthandana nawe naloya mfana. So okay mkhulu mhlambe in future ufuna ukuzibona ukuphi ke mhlambe kule relationship yakho kuyo njengamanje ufuna ukuzibona nje ukuphi? I give a little comment haholo in a relationship because life is unpredictable so I can no khono predict hore ke tlo ba kae ka this relationship then yeah mo itla be feletse gona itla be le right. Sengisho nje phela ngoku like ngifuna ukuyibona senginomuzi wami sengihleli nezingane zami nabantu bami nentombi yami nendoda yami mhlawumbe into enjengalezo nje uyafisa ukuthi bagcina ube ba introduce bazane noma uyozufe nje bengazani?
No, I personally so na yeah ke batla ipona ke na le everything e le horeng e ona ke nna, which is ke ntlo ke koloi tšhelete le bana baka a ke batle stress se sengwe yeah. Stress esinye sisecele nje awusifuni ukusibona. Aykezwakala mkhulu. Okay cha ngiyakuthola mkhulu, ngiyabonga ukuthi ungivulela inhliziyo ngikwazi ukuthi ngiunderstand. Ayikho into engithanda nje ukuthi umuntu umehlala kulesituro mkhulu ngimazi. Ngiyakuthanda lokho, but futhi mawukuthi awufuni ukuthi ngikwazi kusho ukuthi kuzongicisha nami imibuzo ngawe. But the moment sengazi ukuthi okay la ngihleli nomuntu kanje ngiba nakho nami ukuthi ngibe open, nami ngikwazi ukuhleka, ngikwazi nami ukubuza ngoba phela mangamazi umuntu ngiyasaba nokubuza, ngiyabuza ngishaye, yabona ukuthi ngiyahleka ngiphoqe, so nami ngiba free. So ngiyabona ukuthi ungivulela isifuba ukuthi nje ungivezele ungikhayisele ukuthi okay umkhulu Sifiso ubani, walithola kanjani igama lethi mkhulu, wangichazela nokuthi umkhulu phela i-interview is all about yourself. Nanokuthi ke bese ngikubuza ke imibuzo ke yabona. Ke right mkhulu at least sesineduthu ubani sihleli ohleli phambi kwethu. Ngiyathemba ukuthi vele usuku lakho lokuqala ufika usivakashela la ekhaya. Thina ke ingoma emnandi yaphindwa ke sikuthembisa futhi usizobuyisa futhi uphinde futhi uzoqhubeka nohlelo ngoba labantu bayamthanda umuntu okhuluma nje iqiniso, nomuntu ongafihli ezinye izinto, umuntu oyena ngoba neke ngizokuthiwa nama scammers maningi. So mawukhuluma nje iqiniso uyiveza uthi wena kanje bayamthanda umuntu onjalo. Ake sihlehleke mkhulu ke manje ikakhulukazi into engifisa ukuthi ngiyazi na ukuthi ungivezele yona, ungikhayisele mhlawumbe yilolu uhambo lolu lwakho noma senguphaphela ke mkhulu, senguhambela phambili ngingakazi ukuthi uyinyanga noma uyigedla noma uyisangoma noma umthakathi noma umzalwane noma umfundisi umprofeti angazi, kodwa ngizozwa ngawe. Mhlambe uqale nje ungitshela ukuthi wena mkhulu uyini, bese usinika ke uhambo lakho ke phela ukuthi walithola kanjani. Siyakuthanda ukwazi lokho futhi ayinto esijabulela njengaleyo. Awuthokozani mkhulu. So mina ngisiprefera as inyanga. The reason why ngisiprefera as inyanga ukuthi akusafana nokuthi ngisaliko sikhupheni. So ngasho ngithi abantu basesikhupheni kwamanje we refer them as isangoma because abakaka laphi. Angazi ukuthi uyangithola kanjani. Yebo. Yes. So mina ngisiprefera as inyanga because right now ngiyakwazi ukuthi ngisenginesikhupa sami. So ngiyakwazi ukulapha ukusebenzisa imithi and then izinto ezinjalo. And then njengoba ubuzile ukuthi pitcho yaka ithoma kokai iyakai, and then so tabali pitcho yaka this thing inthomile ke sale ko sekolong. And then early age ne ke sa le ko primary high qala, but then ne ke sa understand hore ho etsagalang because ne ke le motho le reng o lora gagolo, and always ha ke tsho ntho maybe ke tla tsama ke godisitse ke khokho waka, which is my great grandmother. So everything e le hore ne ke tsama ke lora, ne ke tsama ke tla mmotsa this and this go dira so le so. And then ne le motho le reng yena wa mmamela because of go high ne le yena o ka re motho le reng o sa tshwere taba le tradition, taba ja setso, so o sa phahla o sa etsang. And then always ha ke buletse ntho like the way ke buletseng ka gona e tla vele e etsagale. And then so ha ke ntse ke le ko sekolong, so ne ke tla qala ke le motho ko classing, ne ke sa rate go attenda ko classing totally at all. Ne ke le motho o ratang go dlala gagolo. And then so ha ke ntse ke le ko sekolong, so it happened one day ke thwetsile nna se ke tlhobotse dieta, and then I ran back home like ke kitima. Ne ke bona go ne le batho ba banna ba ile hore ba ntshetse morago, they were following me ba nkitimisha. And so ke fitla ko gae, then ke fitlile ke tlhakatlhakane ke se tlhokisa tsebo gore go etsagalang ka nna. And then ba nkisha ko mmeng o mongwe ko location ya ko hae ko mme wa ko. And then so ha re fitla ko so mme o a ke tsebo re yena na bonang ko nna, and then le nna ne ke sa le monyane that time. And then so I be a botsa batswadi ba ko re yes taba le pitcho e gona ko ngwaneng o, but then o ka re ka tsamaya re ile tswalela this thing so that ngwana a fetse sekolo. So ka qhubeka ntse ke qhubeka ka ya high school. So ha ke etsa
grade 10 ke mo ya qalang haholo and then entši qala so ke lokho ke a phahla ke etsang so ha grade 12 ke etsa grade 12 so grade 12 ya ka ke qedile ka etsa 2014 but ha ke etsa grade 12 ha 2014 ke mo ile ke qadile ho kula haholo and then ke be ke ya sekolong ke so bale during the exams ne ke robala ha batho ba ngwala and then so no go rata o tla speak there so ba bagolo ba go departmenting so bo tlo thola ka re ke nna ke nang le party and then so kana go sekolong ba rile ha ba batle di-hairpiece di-fiber which is ke di-hairpiece mele o be natural you must have your own natural hair or mele o etse di-dreadlocks so di-dreads tša ka ne ile tše di telele so o tla thola gore ntate ha fitlha fela gore wena mele o tswe ka mo tlelaseng cause hlogo ya hao o entse di-dreads di digolo but then ke ntho e le gore ba re laeletše gore re etse and then so I had to ka be ke kula and ha ke kula gagolo and then so I had to drop out ko sekolong ha ke drop out ka dula from June to January ka dula the whole year ko hae ke dutse ke kula and then the following year a ke santse ke boele sekolong le gona ga ba le the ups and downs ba be ba re ba mpatla a letter why ke tlogetše sekolo during the year ke sepetša matric I must go to Abet because already be ke tshwara 19 ekbene I was supposed to fetša matric ke na le 18 so ba be ba ngwalla letter fortunate enough and then so ba ba accepta ka be ke boela sekolong and then ha ke qeta ko sekolong ka applyela NSFAS ne approve all the way but the university they didn't reject not until one day ke emelela secretly so ke sa botse mme wa ka cause mme wa ka ke I'm sorry to say this but ke praise the Lord ke mzelwane how yini le lokunjani uma unzalayo uma wakho so mele ke nyonyobe ke lo checka ko ba profiteng ne ke sa ikudinga ke ntja marapo ne ke ko ba profiteng gore ha botsana go etsagalang ka nna and so ba mpotse gore no wena taba ya gago a isa solvega because sedimo sa geno se se tla ka matla so mele o tsamaye o ile o thwasa and then along taba ya o thwasa ha ke ntse ke tsamaya ke nyonyoba ke ya ko ba profiteng ke botse mme wa ka ra e ska njwetsa ka madimoni a hao and then so it was painful gore this thing e hlopha nna and then ke dutse le motho le gore ha understand this thing though I don't think na sa I understand I think na le ignorant because mme wa ka hantle be kumele ukuthwase yena so na ile motho mo ignorant not until ke di ke approach my stepdad so stepdad sa ka ke motho le gore wa understand gagolo and then a be a re ko nna you know what whatever decision you take nna ke tlo supporta and then that's where 2019 ke qala ke approach baba and so ha ke mo approach yes I used to dream ka yena and then ka be ke bua ke mmona le ka ko Facebook ha ke mmona ka be ke mo Facebook ko messenger ke ntse ke bolela le yena or this and that ntjang khothatsa re no go tla loka go tla ba right wena phahla and then so every day ne ke lokho ke phahla and then be ke ne ke shout as dimo say but then respectfully so gore you know what le ka se re go nna ke tšee pitso ya lena ekbeni lena le ntudisitše le motho le goreng ha understand what I'm going through so ke tlo etsa jwang cause at the end of the day ha ke na le motse nna no manka tsamaya ka o thwasa ke bua ko boela ga mang ubani lo mbona ku Facebook o baba Letsatsi o gobela wami o yilo ugobela njengamanje okay so wena yini akuthuma ukuthi useshe lapha ku Facebook until uzothole ugobela or no angisechanga per se yebo bengilokhu ngiba namaphupho and mangiba namaphupho and then it happened ukuthi lo muntu bengimphupha mangilokhu ngiscrolla ngiyenzani ngiyambona ku Facebook and then umuntu ngamtshela ukuqala before ngizotshela umama ngitshela because ngaqala ngaphupha igama before ukuthi naye ngiphuphe ubuso bakhe and stuff ngaqala ngaphupha igama and then I told my stepdad so umuntu bekalokhu angiduduza angisupporta stepdad sami and then it happened ngimtshela ukuthi phela lo muntu bengimphupha now and then so abe are udula ko kae ka no I will ask gore udula ko kae
and then kabe ke botsa gore o dula ko kae, and then re ntse re communicator, it's been long, like ke struggle, and then financially, so tšhelete a ke na le yona, le mosebetsi a ke nao, not until ke boa ntse ke bolela le yena ke thola le mosebetsi, and then ke decide gore you know what, a ke sa ya ka decision ya mme wa gore o etsang jwang noko mang, a ke sana le taba, then ke ya tsamaya nna ke lo thosa because this thing e hlopha nna. So impawu umkhulu eza wenza ube neshow ukuthi okay uye ngempela lo baba lo ade ngimphupha umkhulu Letsatsi ngithi. So wawumphupha enzani yini la kayefika yenze lapha emaphupheni? Okay, esikhathini esiningi bengithanda ukuphupha nginaye emanzini. Or uthola ukuthi masisemanzini ama seashell. Yeah, uthola ukuthi ngiyawadoba ngiyamupha or uyangipha. Always iphupho lami, every phupho bengihlezi ngiliphupha bengimphupha nginaye emanzini, and bengizomtshela ngim WhatsApp or ngim Facebook ukuthi mkhulu ngikuphuphile kanje nanje nanje. Okay. Oh, isengiyithola. Oh, lento ngekathi endleleni ikuhlupha. Singapho uyaphupha and uphupha lo muntu lo. And mawungena ku Facebook uyambona lo muntu futhi. Uhamba wawutshela umama ukuthi hayi uma sengimbonile lo muntu lo ade ngimphupha. Ngitshele istepfather sami kuqala. Because umama wami vele bekazo ngirejecta because umzelwane. Oh, okay. Okay. But yazi mangicabangisisa kahle mangihlelisa ama episode engike ngawenza ngathi you are not the first one okhuluma ngomkhulu Letsatsi. Cishe manje you are more than 2 or 3 or 4 5 6 7 8. Kasase Mkhulu Letsatsi. Cha mina impela nje ngesenza impela umcimbi omkhulu ngeke. Hayi ngeke. Yazi abantu abaningi bathini ngesingisi wenzani ngifuna igama lesingisi elisho ukuncoma ngeke ngithi bampraise ngithothini yazi isingisi madoda isikude kodwa kodwa nje umuntu igama lakhe lihlale likhona nje kulokho kumathwasa afikayo la ukuthi ngathi somkhulu Letsatsi ngathi nongathwasisanga uyi uthi ngiyamazi umkhulu Letsatsi cha kusho ukuthi uniphethe kahle uGobela. Thozani mkhulu ungamchaza nje kanjani nje ezinje ubudlelwane bakho nobudlelwane bamathwasa akhe amanye owaziyo ngoba nje igama lakhe loli likhulu nje kulama podcast lawo ungamchaza nje umuntu onjani? Thozani mkhulu, so ubabami ngikamchaza he's a very bubbly person. Unothando and nkare uhlupheka ka rena go dlula go fitisha rena self, like kitlare ke motho le reng ha ba tlo bona motho mongwe a sokotse o na le lerato, if every day ha tsoga ntho mathomo e rengang ko ngondong ya hae bo kokolejile. But dijo di gona lena ke lena mele le etse means ya gore le apeye fela gore le lo reka borotho, but then ke tla reng o too attached to amathwasa wakhe more than abantwana abazalayo kwenyama. So like ke satsho le yena fela, and then including le gogo Velile. So ke msadi wa ntate wa ka, so ke batho ba ile ba ngodishitse ko letlozing, so ke batho ba ile reng a ba batlo bona ntho empe e etsagala ko rena, and then bana le sekhwelo ka rena. A compounding ya rena shema asozo o fihle o tlo re sukela kahle ke gana. Uyazi omunye wakwafika la khuluma njengobusho nje ngomkhulu Letsatsi wathi inkosi yami buti umbatha mfowethu uyazi mawuzokhuluma lo muntu ngivele ngijule ngoba izinto angenzela zona abazali bami babengirejectile ngingena entwaseni esikoleni, kodwa wakwazi ukuthi abe umuntu ongisusa phansi azangiphothulwa ngiqeda ngingabala zonke izinto ayengenzela izibale nama cosmetics. Ngathi uyayibona i cosmetics i-toilet yini toiletry walubiza kanjalo wathi impela nje cha
cha impela cha nami ngathi impela sengizomela ngisondelane la ngizothi wasela. Njalo and usaqhubeka akuyenze lokho. I think I personality yakhe noma singamkwatisa kangakanani hauna motho ile o tla ichange ke ka mkho a tswetseng ka gona and ke ka mkho a feeling ka gona. Ra gona re ebo re mhlotho re etseng but then a se motho o tshwarelelang go kwata o a fitisha o mkwatisha no after 30 minutes sa le right and ke ene bila tlo buang a bitšo go bona re vele o kwatile or o right na. So manje umkhulu ogobela bakho bangako oke wadibana nabo ngaphambi kaMkhulu Letsazi noma wavelwa qondana naye? Ai abago ba bangwe but then ke tsama ke rata le boga le dlozi le la tsama le nditela ko Mkhulu Letsatsi because ke nagana re if be ke twasitse somewhere else no tlo ba difficult to gucula because kwa Department of Finance a cha kudlalwa Yanyiwa. Ayo. Le department leyo kuthiwa sidinga ngathi ungaba nemali. Hayi yona ayihloka chelete hle. Eish. Yane. Hayi ngiyezwakala mkhulu ake singena odabeni esize ngalo namhlanje. Mkhulu mhlambe ke mongasinika nje umehluko kakhulukazi uhambeni lakho oluthathile namanje la usukhona mhlambe usukuphi nje manje like angithi uthwasile wa right nasekhaya mhlambe sebe understandile if I'm not mistaken so manje ukuphi wenzani ubhizi ngani? Currently there's nothing iloring ki busy ka yona but then ke nagana re lephetlo ile la lintshire lampia on another level because ke nagana re mentally so ke gotse and then ke a kgona sympathize le batho ba bangwe and then ke kgona understand dilo better than before. Okay so ngoba wagcina ufundile isikole wagcina uqedile mhlawumbe wasebenza noma umsebenzi obhekene nayo lo wethonga nje kuphela manje? Mangene ephehlweni bekile student ko UNISA and then bekibereka ko Hulis and also nelili phehlo kamo. So kwa manje ke end up ile ke tsang tabeng ya sekolo ke diang ke itlogela because of ke feel or ntwene ke study not that a ke rate ne ke etsa law not that a ke rate but then ke feel or I don't want to waste time on something e lore nka se utilize ekbeni nna I want to study a veterinary nursing ke motho le diphofolo dilwane ke rata dilwane ka pelo ka kaofela and then ha itla ko msebetsing ke na hona re somehow retail in sinjengondo so ke a leboga ko retail ke sa so manje lapha ubudlelwane bakho noma wakho from adeni ngazwani ignora ekutshela ukuthi lento ekuphethe amademoni manje njengoba umlaphi njengoba usho ukuthi uyalapha manje ubunjani ubudlelwane bakho noma wakho manje? Manje singabu best sham. Actually ngasho ngithi ke my second gobela because ekhaya empandeni makuba nomsebenzi ki number 1 ngoba tla komkitingi wabutshisha uning hwetsahalang and noma ke tsamaya ke pakisha bag ke re ke ya ko baba after 5 days uka se mo kwa mfonela no uka se mo kwa amfonela like wa tseba ha ke re ke ya ko baba ana le taba le nka fetsa 4 months ana le taba as long as what's what I'm in the safe hands ko baba or kilo ko baba kilo thusha baba so mind I understand very well or no kunje so manje wena usayani ona mkhulu lapha esontweni ngizwe uthi uma wakho umzalwane usindisweni usala attenda nosindiso njengoba usuyisangoma manje? Na personally ne ke se mozelwane yena mme wa ka ke mozelwane nna ke go letše ko Lutheran Church a ke no re ko ga e ka ofela re go letše ko Lutheran Church taba le bozelwane o mongwe le mongwe ha qala a gola o tšea decision ya hare o batla tsena kereke ife o batla o etsang ka life ya hae but then bona ko hae ka ofela ba sa itsena kereke bazelwane but then wa understand because today wa khona gutla ka letolo a ilo phahla ka ko msamo wa ka if u feel or dilo tša haile na dia mo betela or a di tsamaye hantle or either way around if u feel or yena o batla ilo phahla wa tsamaya ilo phahla and even if ba re gina le msebetsi or anything ke yena tla tsamaya ilo etsa siqombothi. Ha so manje ngoba mkhulu
kunalento eyenziwayo kakhulukazi emalokishini. Ngeke ngithi eGoli emalokishini. Kunalento eyenziwayo bathi after 2 years maqedwe ukushona umuntu mase maqedwe ukungcwatshwa umuntu ade eshonile. Futhi abazalwane yibo the most abakwenzayo lokho. Ngeke ngikufihle ngiyacabanga ne. Yibo abakwenzayo ukuthi benze after 2 years lapha sibejabula. Kahle kahle kuthi ukuphawula kwakho wena mkhulu after 2 years especially wena ngoba umuntu wedlozi wethonga ngapha ekhaya kini futhi the same home uma wakho umzalwane ngapha wena kuthini ukuphawula kwakho iyenziwani after 2 years uma ukuthi ayenziwa laba abayenzayo imiphi imapha ama result abakhona. I get what get to answer again because I've never had the experience after tears ukuthi kwenziwani akitsebi ngivele ngidibonela kwakhona. Oh asenzi ekhaya kina yenziwa makuthiwa sidalo. Oh okay. So manje uthi ngeke wena mkhulu khona ukuthi ukhulume ngayo ngoba nina niyenzi. And akina le experience yayona. Awuna experience. But mkhulu phela kunalokho phela general knowledge angithi unokubona ukuthi especially angithi manje la sinokuthi njengoba ngihlale ngibacela ukuthi abashiye imibuzo lapha kuma comment section yabona ukuthi makanje kanjani uzoqhamuka umbuzo othi ibaluleke ngani after 2 years imbuphu ububi bayo nobuhle bayo bese ufika la mkhulu ufika uhlala esiturini mina bese ngunika na umbuzo ngithi na umbuzo bobuzile so manje mawuzothi wena mkhulu awuna experience yawo but isikhuluma la ngomuntu ohamba nedlozi uyabona for sure ngeke ngabuza ugogo la ugogo ade khona ngeke ngambuza ukuthi idlozi libalekiswa yini ekhaya ngoba ikhaya kunokuthiwa akusenadlozi wakuveza ukuthi idlozi azizwana nomsindo. Engicabanga ukuthi wathi ngathi into enedlozi moyisangoma kufanele kube naye answer ngoba usebenza ngalo uyabona mhlawumbe nawe ubungabeka mhlawumbe ukuthi hayi ngoba phela idlozi yalizwana nomsindo obvious makune after 2 years sekuzodlala ama red ngapha kanti kunomuntu osanda kushona lo muntu uzoba idlozi so manje uyabona nje sengicabangela mina manje so that's why ngithi ungayilimit kakhulu wena gogo mawula inkundla yakho inyama isethebeni sidle nje ungamnandaba ungayilimit uphendule nje futhi ungamnankingi uyabona so uyakunankinga ke mkhulu but ke ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi kuyabasiza ukuthi mabevula lolu hlelo lolu iEcho Point TV basuke bazi ukuthi bazofunda ngezinto eziningi basically mhlawumbe ngeke vele sifocus kakhulu kubunyanga kuphela kodwa kunalolu lwazi oluseceleni nona mkhulu engeke ngithanda ukuthi ngithi ukulifaka ngamabomu ngoba ngisuke ngazi ukuthi bazosizakala ngoba kubona bonke ababuka lo hlelo bayizinyanga nabafuna ukuba izinyanga khona abalibuka ngoba bazi ukuthi nina ningabelaphi and impilo zabo ziphethwe obani inini so general knowledge izobasiza ukuthi bekwazi ukuthi bephile lana ke mkhulu ke ngoba asiqondene nawe ke ake sizwe ukuthi mhlambe ke umkhulu ngokulapha njengoba seshilo ukuthi uyalapha mhlawumbe nje sicela usikhanyisele ke mkhulu mhlawumbe ukuthi iziphi izifo odila ngazo umuntu ozilaphayo ikakhulukazi ngokomsebenzi wakho owenzayo. Okay malwetse a ile goreng ke dila ka ona ke sifulane ke a kgona slapha motho o sa green bana ke kgona mlapha le motho yang di-perioding ti le hore a di fele frequently wena go di-perioding and then also le kwa love department if motho wa hao balehela ra kgona mmusha wona hleka kancane ugogo ngizakala mkhulu and then le ba ile gore ngotho le gore batho ba re a re robale re hloshwa ke dilwane mo jarateng ra kgona tsa marilo ntšha mfuka yeah it was mama wenza ncombe ndamkhulu lapho gcineni a kere o thole gore ko hae le re a le robale boshigo hona le dilo tse le reng di tsama ko di-roofung ko jarateng like ha ona peace le dula le lwa ra tsamaya re le kgona ntša mfoka ko di jarateng and then re lo bethela and then re lo etsa gore lapa le be settled. Okay cha kuyezwakala ke mkhulu yikho nje kodwa khona nokunye futhi okuningi ke ngeke usakulo
omningi Nka shikere dilo tse ngata ke a kgona ho di lapha cause mo nna ke thwasitseng ko gona a ba re limit ka anything and then ho tsena digulane tse different ba tletse different reasons and then le ho kula ha bona ho different nka shikere almost everything noma bathi iphondo lobunyanga aligcwali but then almost everything nka shikere ke a kgona ho yetsa. Yeah. Okay. So mkhulu la ngisacela ukuthi ngihlehle kancane khona la ngifuna ukuqinisekisa khona. Ngokubuka kwakho mhlambe ikakhulukazi njoba uncoma umkhulu ulezazi ukuthi is the best. Uyakhona ukuthi akulekelele akutreat njengengane yakhe ayizalayo biological. Mhlambe lana mawucabanga ngokubuka kwakho nokujula kwakho nje nangohambo lakho ulambile bonke ogobela bayafana naye baba so ori bahlukana nka se re ba tshwana le ntate wa ka. The reason why esikhathini esiningi or nako engata maybe ha re ile ko meketing or re invite somewhere so o thole re bokobela ba bangwe they are rude towards mathosa a bona ba bangwe ba ba shapa lo ba shapa or maybe le dutse o thole koko maybe sa qalo venter out or you know what lena le phela ha mnati man kobela lena o friendly o make sure lena le everything o ko yena se a llela ruta ba re ba shapiwa ka disamboko and stuff so rena nna mo ke thwasitseng so ntate wa ka ke tla reng o re tshwere hantle man o re tshwere hantle nabanye bafana naye abafani naye shemu baba mu different okuyenzeka kahle kahle ogobela bafana kahle kahle khona nje usebenza ngeyakhe indlela khona usebenza ngeyakhe indlela okay. So wena wakwazi kanjani ukubalansisa lezi zinto zonke isikole iphehlo umsebenzi konke nje ukubamba nje kanje uhambe nakho wakwazi kanjani wakwazi kanjani ukubalansisa? Okay endabeni yephehlo ukuthi ngikwazi ukubalansisa lezi zinto zi3 ephehlweni vele it was a must ukuthi bengimele ngiye cause ukuhlupheka bekusuki like beyilinthwele elikona and then so bekihlupheka kakhulu and then so I had to lena ke fole wa understand and then endabeni yomsebenzi vele ke hloka chelete for now re ke twice or ke succeed ko le yetong la ka la go tshwasong mele ke generate chelete so be ke swanetse no re ke bereke whether no go le buima or no go le right but then I be ke mele ke bereke and then so ka tabeng ya skolo yeah skolo be ke ntse ke tsena so yeah ka end up ke lose interest. Okay so intomba ngethi uthe unayo yini odume ngayo lapha entombeni noma mhlambe okwaziwa ngayo oyenzayo lapha endumbeni yami so until re ko ndumbeng ya ka ke tumile ka yona ke dilo tsa di love affairs and then le taba ya o thusha batho ka ba ba sa fetšeng go ya ko dipiroteng ya ke dilo tse le goreng ke specialize ka sona gagolo ko ndumbeng ya ka nka re ke tsenela ke di-client tse jwalo. Okay so yazi ngisabuza nje lo mbuzo omunye ngezwe omunye ngangibuka olunye uhlelo wena mkhulu ngangibuka olunye uhlelo wathi uyagobela yena entumbeni yakhe uma ungena khona ngeke uyefuna ngathi uma ungena khona before akusize kuzomela ukuthi ulale naye uyena ugobela lo kwaba yinto nje impela futhi ebayidebate kwaphikiswana ukuthi ayikho ke lento abanye bathi cha ikhona kanti indomba umbuzo wami uqonda ukuyala ukuthi indomba kunemithetho nebakhona mhlambe mawufika entumbeni nomuntu kunemithetho yakhona okumele silandele thina njengeguli. Yeah mkhulu ikhona milawu e le gore rules and regulations tse le gore santse o di shale morago cause indomba ke tloga eliaka so milawu e bia ke nna ko ndumbeng yaka so first molao wa mathomo ha o tsena ko ndumbeng ke tla tshora ai mkhulu ko ndumbeng a re tsene ka dieta and then so o tla tsamaya o di shie ko monyako and then it's up to me gore ai nna diguli tša ka di dula ko stulong or di dula on the floor. So le gona
I think ba a gangile whoever ring yena ha o kena ko ndumbeng ya hae mele hore ba le yena wa ganga nje akazulibona wona lelo hlelo nomkhulu kile ka mmona I think ko TikTok but then I think ko ganga nje now uyayiphikisa lo Ayo. ayikho leyo okay if o fitla motho le hore o unconscious then o tlo robala le yena le jwalo kushuthi kahle kahle ngeke phela abasize bonke khona bazojika khona bazosizakala ivale mkhulu akuyona yethu ngifuna ukwazi la ukuthi mkhulu ikakhulukazi njengoba ngifuna ukuthini ikakhulukazi nawo lo mbuzo lona nomkhulu kahle kahle lo mbuzo uthi nina belaphi bendabuko angithi uyazi ukuthi nibukeleka phansi niyacwaseka nikhulumeka kabi yonke lonto leyo ngithi so manje ngifuna kodwa lo mbuzo uqondane nawe ungakhulumeli abelaphi bonke ngifuna ubhekane nawe ngempilo yakho personal njengoba unomkhulu kakhulukazi ngoba uthi uthandana nomuntu wesilisa uthandana nomuntu wesimame ikakhulukazi uhamba nomuntu wesimame ngiyambona kwesilisa ngeke kunake kakhulu kodwa lo wesimame lo uthandana naye lento intombi yakho manje ngifuna ukubuza ukuthi akukuphazamisi yini ngokwedlozi njengoba wena uthandana nomuntu wesimame nabantu nje emphakathini bathini makuthi uhamba uthandana nomuntu wesimame kodwa ngapha futhi umlaphi akungiphazamisi ayindisturbing na and ayinhluphi because at the end of the day choice kiyaka choice kiyaka and then ke etsa ntho ke batlang ka nako yaka and then hore mang o nagana eng no mang ke option ya bona cause o etsa hantle o etsa hampe so ha tswana ba tlo dula ba bua so ngokwedlozi beside kabantu ngokwedlozi mhlambe akuphazamiseki nje isityalo awuna ntho iphazamise nix kanti umnikwe idlozini kanti umkhulu umnikwe idlozi kanti no akamufakile idlozi but then akamufakile idlozi but then awuna makiphazamisha okay ngiyezwakala kungani omkhulu abantu bethanda ukuthi kahle kahle belokhu nje bethanda ukubalekela ubizo labo ngoba kunabantu engathi kahle kahle baphuza ukuthatha lokhu njani ubizo labo batho e le horeng ba tšea nako gore ba responde to their callings is because of wena so wa tsamaya wa fitlha ko ndumbeng and then maybe o tlo hlola and then you find out gore the main problem ya di-problems tša hao ke taba le gore maybe wena mele o tšee pitšo ya batho ba bagolo and then so since this thing is so hlugumezi is so hlophi so ha ona ntho e le goreng ya o pusha ke re behind gore tsamaya o ile o thwasa ko o boditše ka molomo re yes you have a calling but then wena ha o so be le di-sign or ha ona ntho e o pushang or ha ona anything e drastically e etsagang ko bophelong ba gago gore e dieng e o pushe so you end up like o tšea nako to respond to your calling bakhona mhlawumbe ababalekayo uma kuthiwa mhlawumbe balapha ephehlweni kakhulukazi uma kuthiwa nayathwasa bebaleke babeleka basesesikhupheni yebo sebekhona ngempela ngqo bahona babangata le gona babalekiswa yini I think motho mentally o tloga a se ready because of how o tloga ko gae ke tla re e re ko fe example ka nna ha ke tloga ko gae I expected gore ha ke fihla ko baba ntho ke tlo etsang ka expect o tsoga ka 3 ya masa nna next expect gore ke tlo tsoga ka 3 ya masa and then the only thing ne ke expectile gore mele ke rutishwe moriana ke rutishwe dintlolo and then lugita taba gore ke tlo tsoga ka 3 ya masa and then snening ba tlo re tlhapa ka sgenama next I expect all those things and be ke expect gore ke tlo thola batho ba ile goreng they are younger ko nna and then so motho tla botse ra ikoko ska etsa ntho so like ke feel nkare no o monyane maybe one disrespect hang khuza or ampontsha tsela wa bona so yeah that's why batho ba bang ba end up ba etsang ba le ha go phetlong gore motho mentally o tloga a se so kuyenzeka ukuthi
uhambe uyothwasa mafika lapha entwaseni bese ufika uthandane nogobela ngenxa ukuthi mhlambe uyamthanda noma yena ukushelile kuyenzeka lokho. Yo, hayi. Okay, ha o tloga ko hae o pakisha dibeke ne o tlogile o re wa phetlhong a wa tsamaya o are o ya ko manhunt. Yes, so o tshore wena mmele o tsebe your purpose o tsebe le ntho ile re wena o ile yetsa ko yang because immediately o qala o ba le distraction ya re wena se o lebella gobela ha o ka lihlo le lengwe then ngondo ya hao so thoma o ba wrong. So mmele wena o sete di goal tja hore nna ke ile thwasa noma ba ka re gobela wa nsheletsa and I don't think a se bo gobela kaofela be le hore ba tla tsama ba gona yes bo gobela ba ba stoutu but then ke re nna ke bolele side la ka ha ona le mohlangi ile ka bona ntho e wrong ke tla reng baba wa yetsa ko nna or maybe one texter aside or man hi chomi nna ke a o galela ke a o rata dilo tse jwalo wa di bona so e tloga e yele ka motho re motho o stoutu ga ka kang gobela o ileng ko yena o stoutu ga ka kang ene le wena ka mo ngondong ya ha wena o naganneng if wena o naganne re o fihle kwa gobela wa ha wa chama then o bona re o motle le wena ha re le wena wa dumela then that's your own baby. Okay, ayicakizwakala mkhulu. Ake sibhekisise la ukuthi mhlambe ngoba usakhuluma ngazo izifo othe uyayilapha ngithi mkhulu wasibala mhlambe ngokwama product unawo nama product akho osebenza ngawo ama product like usho abumithi mhlambe nje like ngithi unobona uma ungena lapha netrobheni noma emall baliwe lapha nothi kwamkhulu wozaneno kwamkhulu uthambo lenyoka hlabela emzondayo wakhokha umavula mhlambe yabona kodwa washo ibhaliwe ama product abo nama brand abo yabo into njengalezo nensipho mhlambe yabona namalu body lock sengibuza umkhulu yena ukuthi mhlambe unawo nama product mhlambe anawo kakhulukazi ngoba uthi uyalapha ngithi ngizwe ngamkhulu uthi cha uyinyanga unendumba ngithi sesifuna ukwazi mhlambe ama product unawo atholakala nna a ke sobile di-product but ke ntho e le goreng ke a wish gore nka ba le yona if e taba le di-capital jaaka di ka ba shapo nka ba shapo ko ditšheleteng yes nka di etsa but then if go na le motho e le goreng wa di batla so gobela wa ka bana le tsona yena o na le tsona di-product tse e leng goreng wa kgona di romela batho so yeah for no if go tla ba le motho e le goreng o na le interest about the product then which means ke tlo mo referela ko kae ko ntate wa ka undate ubaba amlutsatsi nawe wena uyafisa ukuzibona na usumuntu nje osuna ama product usune company kanjalo ngiyafisa kakhulu isa inkinga ukuthi kwa department of finance akavumi ngokwama client mhlambe i-publicity imkanjani usunayo impela ngobuningi noma phela vele ke ngiyazi ukuthi yona mkhulu vele akuyi ngokuthi sigijimisa ama client nemali angithi kodwa nje ngifuna ukubheka ukuthi okay mhlambe umsebenzi wakho ngokuthuthuka kanjani ngoba phela nedlozi ngoba likuvalelile la kuvalele isikole la kuvalela umsebenzi kuyacaca phela ukuthi nansi na into okumele bekusebenzise yona bekulethela ama client ngifuna nje ukukhanyiseleka lapho hayi ukuthi ngithi ngiqhumeza ukuthi umuntu akabe nama client amaningi kanti umuntu akenza izinto eziright kodwa ngifuna ukubona nje ukuthi kuhamba kanjani. Okay, endabeni yama client wona nginawo and then ngase expect ore cause baba yena u 5 minutes to 5 minutes o tsena motho ko ke tlo hlola then ke expect ile re ke tshwane le yena ka tshebetso a se gale ke jule phetlhong nna ke jule phetlhong I think 20 last year if not mistaken ka January yeah cause ke dutse nako e telele ko phetlhong so di client tsona di gona ko ndumbeng go a berekega nka se re ke bola ke tlala no tsona di a tsena di client but then since we le segale ke jule phetlhong yes go tlo no ba slow here and there but then go a bonagala re pele re aya ukuhlola uyakwazi I mean uhlola ngani ngamathambo noma ngani ngamathambo ngiyahlola and masilokhu sihlola ngamathambo siyagijima ngomoya
So umkhulu ukhona umuntu mhlawumbe wamenzela nje imanga mhlawumbe nje kwathiwa mhlawumbe ila umuntu wayegula kakhulu mhlawumbe wamlapha waziwavuka mhlawumbe ephethwe isifo esithile noma mhlawumbe umuntu owamhlola kanti unenkinga ethi kanje mhlawumbe nje bathini ngathini ukuzethemba kwakho nokuyiqinisekisa nokuzigqaja nje ukuthi cha ngake ngenza ukuthi mina kwenzeka kukhona mina nginomalume kwezinsibonelo nginomalume wami umbatha kodwa angimazi ngamehlo ukuthi phela ke ibongo ziyafana wasenquthu bambiza ngososobala ngazi noma uyamazi kuba usosobala inkosi ke leyana impela kuthiwa nje impela bathi umalume wakwathenga impela izibhaloni ngamaphepha bathi umalume yathi manje imgweba yathi lapha esitureni uzohlala yathi ngigweba 10 years waphendula na umalume usosobala wathi nami kuleso store ohleli kuso ngigweba 10 years ngekusuku yathi yasukuma manje akusukumeki uyayibona izinto aduma ngazo naye umalume lezi ezamenza ukuthi kubonakala ukuthi cha umuntu osebenzayo ngempela ngikwenzela example nami ukuthi ngifuna ukuthi nawe uziveze ukuthi uyazithemba futhi uyayazi lento kwakwayenza ngilembuzo yami emibili ukuthi ungangiphendula uthini lapho. Okay, yeah. Ba gona batho ba bangata ba iloreng re ba thushitse ba tsoga ha ke re batho ba bangata re ba thushitse is because of nakong e ngata ke spend ke le ka ikoskopeng sa baba because yeah a ke le go high as much as ke chilo re a se gale ke jule phitlong then yeah in a month go tla tsena client nyana J3 J4 wa bona so ke prefer or ke be ka ke lo thusha baba because I know go baba tshebetso e gona enene ke ntho ile re ke tla re e etsagala every day re meetana le batho ba ba different every day so ba hona batho ba ile reng ya re ba thushitse ba bangata re ba tsushitse for instant o gona abuto mongwe batswadi ba hae sale ba fitla that time I think nexa le phetlong ba fitlile batswadi ba hae so o guy ne sa le keke maybe around 18 years so I don't know what happened but then o end up ile ban ke motho le reng wa thunywa mo hlogong but lucky enough azange a etseng a hlokofale so batswadi ba hae ba ile ba fihla and then they were panicking hore ngwana go ICU ha respond and then ba rile ba fihla for go batho le re at the other side le hlakore la hae le ya shwa and then so ha bana le believe ya re ngwana bona o tlo phila and then it happened to re ba hlolele and then re ba laile hore what must be done so ile a phila lucky enough mshimano ile a phila and then also a fitla kompandeng a boa a re ke kopa bona mkhulu letsatsi motho ile re o mphidishitse wa bona yes but then either way around ne re bereka le baba wa understand and then also le nna kondumbeng yaka o gona auso ile re o fihlile ekbeni ona le yes and yes a ya go di-period di sa stop and then nali on a veg ya gore wa resign le ko mmerekong cause a sa kgona o ema nako e telele mmele o dula o kgathetse like ha sa kgona je and then ka be ke mo etsela mbiza a ba right and then a boa a batla a leboga gore you know what ke a leboga problem la ka e fedile today and then ba gona le batho ile gore ba fitlhile motho a sehlola a ba le hope at all ha ro tshwara mo ga senyega ha ro lukisha ka mo ga senyega o batla mosebetsi so within down the line a month motho o thola mosebetsi ba boa like di testimony ba di romela ko baba asukenziwa yina ama period pain angabe saphela wemkhulu uma ukuthi sekulokuthatha isikhathi eside yini izizathu or reason yakho batho ba ile gore ba di-perioding nako e telele ba sa fetse or di sa stope ba bangwe ba etsa ke taba le ba re ke di-contraception ke itse because a ke di etse le taba ya o hlabela like taba o prevent ba prevent yes so ba prevent and di-prevention ha di tshwane go na le ya 2 months ya 3 months so ntho ha ise e tletse ko mmeleng wa hao ba bangwe e ba tshwara ga botse yes ba bangwe a e ba tshwara ga botse or the moment maybe let's say e be all along no slowly we had period and then maybe you want to try or o be le ngwana se o nwa dimbiza or this thing e tswe and then so tell or no ntho ha isa stopa
almost the age of 6 months and we're not expecting how not in biza do berekele maybe in a period of 2 months when do clean ile do fedije so uthola motho di se di last for 6 months and stuff uthola wa khathala lwena ko mmileng and ke madi ntweo so o end up o etsang o ya di perioding o sa fedije so e etsa ke taba le injection yeah. So kahle umkhulu we are trying to tell us ukuthi i-prevention i-risk inomgozi. Inobungozi because o ka preventa you tshware hantle o ka prevent ska tshwara gaboza and also go preventa ga hao e ka end up e thiba taba le pelego ya hao o kgona ba le bana. Yo. Hayi ngezwakala mkhulu. Hey hayi bafowethu ikunzima la emhlabeni. Yo. Manje ngoba phela mkhulu kunomuntu ongasebenzisi imbiza. Abantu abaningi ngithi abazi ukuthi bayisaba imbiza ngithi. Athi umuntu eyababa futhi kakhulukazi elokushini athi eyababa imbiza. Ikhona enye indlela mhlambe oyisebenzisayo ngaphandle yembiza for kulungisa leso simo leso or imbiza nje straight. Ikhona inye indlela ungamenzela imithi and then umuntu apeyite and then konke lokunqola kuzophuma and then abe right. Akwazi ukuthi apeyite bese kuyaphuma. Kodwa nje ukuphuzayo kuba imbiza nje. Okuphuzwayo kuba imbiza nje kuphela. Hayi kuba imbiza mkhulu. Bayisaba imithi phela mkhulu labantu laba. Amara mawusugula ngamampela angeke mind ukuthi kuyababora kanjani. It depend ukuthi wena ugule kangakanani because how kana ona how ugula gagolo le bakare ija dorfe yo tla ija ile jwalo o ka se mind uri ya baba o rietsa jwang. Uqinisile mkhulu. Hayi mkhulu siyathemba ukuthi sihlale kahle nawe la ku-Echo Point TV namhlanje wasinika futhi ulwazi olunzula ade singalazi wababonga futhi obabongayo ngiyathemba ukuthi bakubuka bayezwa wa motivator futhi nalapho mhlawumbe nje sesizogoqa mkhulu mangathiwa kunomuntu abakulesimo lesi obhekane naso kakhulukazi ne obhekane naso so kungayithola support from emndenini until baze baba woThomas bakholwa ngokubona ukuthi hayi kanti ngempela ugobela okanye ngempela unabadala kwaye kanti bekunderstand but from the start abazange bekulokhu nje bekusupport ukudlulisa mhlawumbe imizwa yakho nama feelings kubantu abakuleso simo njengamanje singabazi kodwa abakuzo ungathini nje mhlawumbe ukudlulisa imizwa yakho. Okay, ho batho ba ile hore ba na le pitso and then ba dula le di family members tse ile hore ba understand or ba tšeela taba ya pitso ya bona fase nkare if financially so motho o right ke nagana hore decision e tla be le ko matsogong a hao because at the end of the day this thing e go wena e tlhopha wena e sokodisha wena ke wena o bane le di sleepless night o le one bona ba le right ba le comfortable o e go di zone tša bona so motho o ile gore in that situation nkare a decision ile hore e tlo suta yena better abe selfish ka yena because at the end of the day bophelo ke ba hae and then o tla be a etsela leng le future ya hae lukisha bophelo ba ene ha o tsena phetlong o thwasa a o lokishetše wena o le one o lokishetša the entire family because o thola hore ba bangwe ha ba kgone kry bana ha bana mesebetsi dilo di a peta but then ho tsena ga hao phetlong everything e qala e ba right ko jarateng so and then so o tla bo o thushitše the entire family. Okay. Yenzeka nomkhulu ukuthi nihambe ama-event mhlawumbe like kuthiwe inamba nje ningabalaphi bendabuko nonke nendaweni ethile nohlangana khona njenge-camp like angazi ngakubuza kanjani njengamanje angithi wabona amatshitshi mayekuthiwa emkhosini omhlanga mhlawumbe ayo promote umkhosi omhlanga nani kuyenzeka mhlawumbe nje ningabalaphi kuthiwe nihlangene nje laphana abalaphi nje nibaningi kuyenzeka. Mangisasephehlweni I think lento ikhe yayenzeka but not give me like abo baba
yibo ngathi abantu banokuhamba bayenze izinto ezinjalo because mawusephehlweni uba restricted to other things awulokhulu uya le na le so but then dilo tse jwalo di a tsamaya di a etsahala but I've never had the experience ukuthi nami ke ye ko dilong tse jwalo. Okay hayi cha kuyezakala mkhulu hayi siyabonga kakhulu mkhulu mhlambe umuntu ofuna ukukulandela ukuthola kanjani mkhulu nange location yakho la ohlala khona ngama cellphone number. Okay, ngihlala eDeepsloot 1629 extension 4 Dr. Alfred Gquma Road and then kwa TikTok ngumkhulu Sifiso and then Facebook Kelerato Makofani Kabapela and then ama number wami for ama calls and for WhatsApp it's 076 6098360. Okay uthe konje uhlala kuphi ngokwe location? Deepsloot. Is so or Gune Deepkloof gune Deepsloot. Deepsloot ile ayikholeli ko 4 ways. Oh okay cha siyabonga kakhulu iya WhatsApp iyafoneleka inamba. Okay cha siyathemba ukuthi mkhulu ababukeli bethu kakhulu ngoba ubekile nangokuthi siqinisekise ukuthi sikuthola ukuthi yini oyilapha kakhulu yabo kobalekelela ukuthi nomuntu obhekene nalo nkinga or umuntu owazi umuntu obhekene nalo nkinga akwazi ukuthi amtshele ukuthi hey ngeke ngabona umkhulu Sifiso la ku TikTok ngeke ngabona umkhulu Sifiso ku YouTube yazi uyakwazi ukuthi ayilungise le nto ngoba baningi abantu la ngaphandle bayagula vele mkhulu yabona. Cha siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise emsebenzini wakho uqhubeke uye phambili. Ngiyabonga nami ukubhalana. Okay mkhulu. Babukeli be-Echo Point TV namhlanje behleli nomkhulu Sifiso nizwile kuyihlaba ihlekiza wakwazi ukuthi asibekele okuningi mina ngisenawo amaningi ke sengiyaphuma ke ngiyacela ukuthi lapha kuma comment section ningakhohlwa futhi kanjalo ukuthi niloni commentile ngama questions noma ngikambe ngemibuzo enifuna ukuthi sinibuzele yona ogobela namathwasa nezangoma nenyanga nama prophet nabathakathi abafikayo la kodwa cha sikaze sibe nayo kumthakathi kodwa ke isebenzi yobumnyama abanye bayayenza abanye abayenzi mkhulu uyathwasesa I mean ushilo ukuthi uyathwalisa ubuzi uyathwalisa isithwalo thina ekhaya asinaso anaso nala ngithwase khona if beklabe kithwalisha neklabe kithutile sona kontate waka. Okay so akusomona athwalisha motho and le the day atlatala utsho le rena mela re fundisa. Okay Otola no famba njalo no shadi indaba ezithu sontshikazi umthiyo ushoti Martina isiqomiso sidla badle banagotshoza igcololo uya njalo umtiti atakho dakhelo chacho ngiyathemba ukuthi nihleli kahle emakhaya sibonana ngenye episode elandelayo.